Akunan alay bagasan oras sa derion, bata pa yung mga sa patasasong na so man yan tulang. Sa Jumnay berarti jam 7:25 tongau pak menon. Ay lalarohan ni namang macayar kahido ang kabartikian. Lumobi ma dinasahat tu hita na dua-dua. Jam 2 ma pumuarya raja na dua-dua. Ia bahannya namang ala diruhnya kahula-hula mangin ison. Asiko ti amang. Masiko hula-hula. Molo tarinok dihitap kana dua-dua, molo peragi siganupan. Bang si paruhum na dua-dua ni itu pukul. Bahira ramang. Bumi man yan las maro tulang. Ali ber kami hamo ka hula-hula sinolati segera sa kurang siko nakuber itu tulang ka sa ulo songoli. Aba makita tutu, kita sisa dah betul. Maula hade ma abang boru molo hanap ka tulang mon tupi holak kami so nang usada lo mahinami mga tusi abang boru rebu nuai abui. Jadi mak menunggu HP do bamang natutua nasara do hita para nyupui Raja Sinurat o pugubuk na bulun lumobi ma persapawa pertudungan bona pasukut sikupang si sada suhu do hita idok nama tua malugay na sulu bulun malugay manopi-nopi hita do isa sa sitong na suhut bulun sahak man yan hataon turu ni hita panapuli. Jadi jauh pada kulit tamang asa betul di sana sih. Mau lihat mama anak yang petong ma putak kasih jawab kada duit bon ay saud do lao man tabut. Jadi semua lima yopong molo hatai sahak do ale manang wahabe tong nama hita masih paturai-turai dia ke laut pada dan guna sidaro jadi dusmo tahi topong na songon dia bei toma upasahat topong jo songon na madapingi panambulita pai marona sia. Jadi mau ditarimo terus di sisi di solo ini dia ke